салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. муносибати байни Мануэл Нойер ва Юлиан Нагельсман ба иттилои инсайдере аз дохили бошгоҳ вайрон шудааст ва ҳатто кор то танишҳои лафзӣ расидааст. пойгоҳи хабарии Кике расонаӣ кардааст ки муддати тӯлонӣ муносибати дарвозабон ва мураббӣ муташанниж буд. яке аз сабабҳои ин дар он буд ки Нагельсман бо даста тавассути Ҷошуа Кимих муошират карданро афзал медонад ва аксар вақт Нойерро нодида мегирад, дар ҳоле ки капитани асосӣ Мануэл Нойер ба ҳисоб меравад. барканор намудани сармураббии дарвозабонҳо Тони Тапалович дар ҳоли нав аз ҷароҳати вазнин шифо ёфтани Нойер як сабаби дигари шадидтар шудани ихтилофи байни капитани Бавария ва сармураббӣ буд. зеро маҳз Нагельсман ташаббускори асосии барканор шудани Тапалович буд. ин муносибатҳои байни Нойер ва Нагельсманро боз ҳам тезу тунд кард. акнун барқарор намудани муносибати Нойер ва Нагельсман душвортар арзёбӣ мешавад. замоне ки Нойер дар мусоҳиба бо журналистон баъзе ҷузъиётҳои бошгоҳи Баварияро танқид кард, баъзе бозингарони Бавария бо Нойер дар ин масъала якдил ва розӣ буданд. онҳо дарвозабонро дастгирӣ карданд ва ин мусоҳибаи Мануэл дар утоқи либосивазкунӣ бо ҳамроҳии футболбозон ва Нойер мавриди муҳокимаи шадид қарор гирифтааст. қайд карда мешавад ки мавсими гузашта низ Нагельсман бо Роберт Левандовски ки дар ниҳоят Баварияро тарк карда ба Барселона гузашт бархурд карда буд. қаблан футболбозон ҳатто ба чашмони сармураббӣ нигоҳ карда наметавонистанд. ҳоло лозим шавад мезананд, чунки дилашон пур аст ки ҳеҷ кас не ҳатман ё Челси ва ё ПСЖ онҳоро мехаранд. барселона пас аз 20 даври ла лига аз Реал Мадрид 8 хол пеш аст. барселона пешрафиашро дар сабқати қаҳрамонии ла лига идома медиҳад. каталониё дар даври 20-уми чемпионати Испания бар Севилия 3-0 ғалаба карданд. пас аз ин натиҷа нилӯнориҳо бо 53 имтиёз дар садри мусобиқа қарор доранд. а Мадриди воима бошад бо 45 имтиёз дар ҷои дуюм аст. сабаби 8 хол зиёд шудани Барса як су бозии хуби онҳо бошад, сӯи дигар бозиҳои хеле хуби дастаи Реал аст ки аз Малёрка шикаст мехӯранд. шояд Хави ягона одаме бошад ки ба чемпионшавии Реал боварӣ дошта бошад. дигар ҳатто аксарияти мухлисони Реал ҳам қоил омаданд ки имсол соли Реал нест. сармураббии Барселона Хави дар ин маврид гуфтааст ки Реал Мадрид метавонад чемпион шавад. мо наметавонем ҳушёрии худро паст кунем. рӯзи якшанбе мо дар майдоне бозӣ мекунем ки Мадрид мағлуб шуда буд бар зидди Вильяреал. ҳоло дар ҳар бозӣ дастаҳо хеле мураттабанд. ҳар як бозӣ барои мо ҷанг хоҳад буд. ҳанӯз 18 бозӣ боқӣ мондааст ва ҳеҷ чиз тамом нашудааст. Реал Мадрид қаҳрамони феълӣ ва фаворит дар ла лига аст. ин даста то охирин нафас мубориза мебарад. аз ин рӯ мо ҳақ надорем истироҳат кунем, гуфтааст Хави Эрнандес. лекин рост мегӯяд, Реал чемпион мешавад. дар бозӣ бо Малёрка муқобили Винисиус Жуниор 10 маротиба қоидаи бозӣ вайрон карда шуд. ин аллакай шумораи рекордӣ ба ҳисоб меравад. 10 соли расо шуд муқобили ягон бозингарони дастаи Реал 10 маротиба қоидаи бозӣ вайрон нагардидааст. агар чунин рекорд мебуд, гумонам Неймар ҳар бозӣ рекорд мегузошт. гуфта мешавад ки Реал дар ин бозӣ шикаст хӯрд, вале шумораи зиёди қоидавайронкунӣ аз ҷониби ҳарифони сафедпӯшҳо ба қайд гирифта шуд ки дар 90 дақиқа махсусан муқобили таъну Винисиус Жуниор 10 маротиба қоидаи бозӣ вайрон гардидааст. соли 2013 дар бозӣ бар зидди Реал Бетис муқобили Иско 10 маротиба қоидаи бозиро вайрон карданд. аз соли 2013 то ин ҷониб дигар ягон маротиба чунин шумораи қоидавайронкунӣ муқобили ягон бозингар ба қайд гирифта нашудааст. лекин вақте ман давидани Винисиусро мебинам, хаёл мекунам ки ҳозир меафтад, пойҳояш мепечанд. афтиданҳои ӯ аз Неймар ҳамин қадар фарқ дорад ки аз 10 қоидавайронкунӣ муқобили Неймар 9.5 тоаш найрангбозӣ аст. ливерпул Клопро аз кор озод намекунад. баръакс онҳо олмониро дастгирӣ мекунанд. ба гуфтаи рӯзноманигор Фабрицио Романо, раҳбарияти Ливерпул то ҳол аз олмонии 55-сола пуштиболӣ мекунанд ва нияти иваз кардани мураббиро надоранд. бо вуҷуди нокомиҳои Ливерпул дар мавсими имсола, бошгоҳ то ҳанӯз бо ягон мутахассиси дигар гуфтушунид накардааст. ливерпул баръакс мехоҳад бо Клоп ҳамкориро идома диҳад. гуфта мешавад ки онҳо дирӯз ҳатто масъалаи анҷом додани трансферҳои навро дар равзанаи тобистона маслиҳат намуданд ва аллакай омодагӣ мегиранд. нақшаи асосии дастаи Ливерпул дар ин тобистон мустаҳкам кардани хатти нимҳимояи худ хоҳад буд. онҳо мехоҳанд дар ин мавқеъ
جود بلینگهم را از باروسیا دورتموند و یا ماتئوس نونش را از وولورهمپتون بگیرند. یورگن کلوپ کوشش میکند که در دسته تغییرات وارد کند و لیورپول را به سطح عالی برگرداند. از این رو اینسایدران پشت آوازه از کار رفتن یورگن کلوپ خبر دادند که هر دو طرف میخواهند همکاری را دوام دهند. لیورپول فعلا در موقع دهم جدول پرمیر لیگ انگلیا قرار دارد و علاوه از دو مسابقه جام انگلیا و جام لیگ انگلیا خارج شده است. دسته در 7 بازی در سال 2023 یک غلبه و 4 باخت دارد. حاضر کلوپ را به خاطر خدمت‌های قبلیش از دسته نمی‌راند وگرنه با این نتیجه سور کردن یک سو باید سنگسار نمایید. منچستر سیتی از تاتنهام شکست خورد. بعضی آدمان بعد مغلوب شدن بهانه‌های تیار خیلی زیاد دارند. انا گواردیولا یکی از آنهاست. همه وقت یک بهانه دارد. او در این نشست مسافت درازی راه را بهانه پیش آورد. خاصه گواردیولا از مسافت دوری راه بین منچستر و لندن شکایت میکند. او گفته است که به لندن رفتن مثل رفتن به اروپای شمالی است. من نمیدونم برای رسیدن به مهمانخانه 4 ساعت و 20 دقیقه وقت لازم است. 4.5 ساعت میبخشد اما اومدن به لندن خیلی خسته میکند. ما باید به منچستر برگردیم و با بازی استون ویلا آماده شویم، گفته است گواردیولا. میلش دوری راه سبب اساسی بوده است. او ارلینگ هالند را به قول چی بلا سر زد که حتی ضربه زدن نتوانست. هالند برای اولین بار در پرمیر لیگ انگلیا جانب دروازه حریف حتی یگان ضربه نزد. این هم در حالی است که نروژی تمام بازی را در میدان پس سر کرد. هالند بار اول هنگام برآمدهایش در چمپیونات انگلیا حتی یک مرتبه دروازه را رخته کردن نمیتواند. در میدان جریمه‌ای تاتنهام نیز او یگان مرتبه فرصت مناسب نداشت و ساخته هم نتوانست. برعکس حال از دسته حریف هری کین توانست که با نتیجه های نظررس نویل گردد. هری کین یگانه فوتبالباز در تاریخ پرمیر لیگ انگلیا شد که در فرصت خیلی نزدیک 200 گل زده است. حمله‌گر تاتنهام گل 200 را در چمپیونات انگلیا به دروازه منچستر سیتی زد. کین پس از آلان شیرر 260 گل و اوین رونی 208 گل سومین بازیگر شد که به این نشان داد نویل شد. همزمان هری کین برای این 200 گل 304 بازی گذرانده است. شیرر باشد گل 200 را در پرمیر لیگ انگلیا در بازی 306 و رونی در 462 به ثمر رسانیده است. کین شاید یگانه بازیگر باشد که 200 گل دارد و یگان جایزه نه. مثلا در ریال هستند بچه‌هایی که حالا گل ندارند لیکن 4-5 مرتبه غالب لیگ چمپیون‌ها شدند. دوستان عزیز، یوتیوب کانال جوانان مدیا که حاضر من سیلکش رو در جای کامنتر میمونم از فوتبال تاجیک، از فوتبال اروپا و عموما از ورزش نوارهای خیلی جالب آماده میکنند. از این رو توصیه میدم که به این کانال ابونه شوید و ویدیوهای اون رو پیگیری نمایید. با همین تمام، تا دیدار، خیر.